Se ke tshimologo ya paka e ntšha, maemo a bosetshaba a matlhotlhapelo a khutlisitswe morago ga dingwaga tse pedi. Fela go nnile le tsiboso go baagi gore fa kelo ya ditshwaetso tsa COVID-19 e ka oketsega, maemo ao a ka nna busediwa. If the fifth wave is such that the country becomes, the pandemic becomes a disaster, then the Disaster Management Act will come back and the National State of Disaster will come back. Puso e beile maano a rile mme a tla khutla mo malatsing a le 13 go netefatsa fa go nna le neeletsano e siameng ya melawana e mentšhwa e ka fa tlase ga National Health Act. Yona e tla akaretsa go apariwa ga di-mask mo phatlhalatseng, diteko tsa corona tse di sa feteng diura tse 72 tsa baeng ba ba tswang kwa moseja go tsena mo nageng. After 30 days, what we expect is that from the health side, because these provisions are also there in in the health regulations, this would now have been concluded, have been assessed with the inputs, and then they will be able to kick in to make sure that we still have some control at the borders. Fela puso ya re ga itle go nna botlhaswa ka ntlha fa maemo a matlhotlhapelo a khutlisitswe. We are not dismantling our capacity to monitor on a daily basis. We're still monitoring. We know how many people are in hospital, how many are seriously ill, and so on. Gabagare baagi ba na le go fitla kgwedi eno e fitla 13 go tshwaela mo melawaneng ya tsamaiso ya pholo e phasaladitsweng. Melawana eo e tla diragadiwa ka gangwe fela morago ga go khutla ga maemo a neeletsano.